بسم الله الرحمن الرحيم. انظروا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة بسبي، كان هناك نساء وأطفال ورجال وأشياء كثيرة جدا. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة تبحث عن الأطفال وتمسك الطفل وتلصقه ببطنها وترضعه ثم تتركه وتبحث عن آخر وتفعل هكذا في كل الأطفال الذين في السبي. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل هذه المرأة التي ترحم الأطفال الصغار هكذا تستطيع أن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрүнүн биринде турганда пайгамбардын алдына туткундар алып келинип калды. Көптөгөн аялдар, жаш балдар, эркектер, карыялар туткун болуп жана көптөгөн байлыктар, олжолор колго түштү. Ошондо пайгамбар алейхиссалам өзүнүн жолдоштору менен карап турса, бир аял келип бирдекени издеп, жаш баланы карайт, көкүрөгүнө кысат, кайра коюп жиберет, ушинтип бирөөнү издеп атты дейт. Анан барып бир баланы тапкандан кийин өзүнүн баласы экен, аны алып аябай ыйлап көкүрөгүнө кысып, анан ага сүт эмизе баштады дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карап айтты, жолдошторуна: силердин оюңар кандай? Айткылачы, ушул эне өзүнүн баласыны тозоктун отуна таштай алабы деди. Отко ушул таштай алабы деди. Десе айтты: жок, бул эне өзүнүн баласыны кантип отко таштасын? Десе пайгамбарыбыз алейхиссалам: чындыгында Алла ушул энеси баласына мээримдүү болгонго караганда бир канча эсе өзүнүн пенделерине мээримдүү боор экер деди. انظروا إلى الله الرحمن الرحيم. في الحديث الذي يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول في هذا الحديث: إذا أذنب العبد ذنبا ثم قال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، ماذا يرد الله على هذا العبد؟ Жана Сахихайнда келген муттафакун алейхи хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: качанда пенде бир күнөө кылып алган болсо, күнөө кылып алып туруп, анан Алла Таалага кайрылып: "Я Алла, менин күнөөмдү кечир" деп күнөөдөн кийин кайра Аллага кайрылса, Алла Таала эмне деп буга жооп айтат? يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له. Алла Таала не деп айтат? Сен күнөө кылып коюп эми кечирим сурайсыңбы? Жок, балким Алла тараптан жооп болот дейт. Менин пендем күнөө кылып атканда бунун күнөөсүнү кечире турган Роббиси бар экендигини мени танып таныган экен деп туруп Алла Тааланын бардык күнөөсүнү кечирип салат. ثم يرجع هذا العبد ويفعل معصية مرة ثانية ويقول: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. Бул күнөө кечирим сурап алып, кийин анан напси бузулуп, же чөйрө бузулуп, кайра дагы бир күнөө кылып алат. Күнөө кылып алып туруп кайра Аллага кайрылат. Я Алла, я Рабби, менин күнөөмдү кечир деп кайра ыйлап дуа кыла баштайт. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. Анан Алла Таала не дейт? Менин пендем бунун күнөөсүнү кечирте турган, бунун күнөөсүнү мээримине ала турган Роббиси бар экенин билдиби дейт да, кайра да күнөөсүнү кечирдим деп айтат. ثم يرجع العبد مرة ثانية ويكذب ذنب ويفعل نفس الكلام. Жана адам пенде дагы эле кайра, үчүнчү жолу күнөө, кайра эле ошол сөз Аллага кайрылуу. فقال سيدنا أبو هريرة: إلى متى يا رسول الله؟ إلى متى يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا؟ Жана Абу Хурайра радиаллаху анху ушуну укканда пайгамбарыбыздан сурап калды: "О Алланын элчиси, качанга чейин? Качанга чейин биз күнөө кылып кечирим сурай берсек, Алла биздин күнөөбүздү кечире берет? Качанга чейин уланат?" деп Абу Хурайра радиаллаху анху сурады. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم الكلام الجميل الذي يدل على رحمة الله ورحمة أن الله عز وجل رحمن رحيم. قال: إن الله لا يمل من غفران الذنوب حتى تملوا أنتم من التوبة. Жана ошондо Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын Рахман, Ар-Рахим экендигине далил катары өтө бир жакшы бир сөздү айтты. Алла Таала силердин күнөөңөрдү кечире берет. Силердин күнөөңөрдү кечирүү Аллага малал келбейт, Аллага оор келбейт. Качанга чейин силерге күнөөгө кечирим суроо оор болуп калганга чейин. Качан силер кечирим сурабай койгонуңарга чейин Алла Таала күнөөңөрдү кечире берет. Истигфар кыла бергиле, кечиримди ала бергиле.